Korinto bi a Wolo ni je Enyɔ le. Wolo le he Sane. Bofo Paulo Wolo ni je Enyɔ ni Enumɔ ya maje Korinto bi le. Enumɔ be mi ni bi ami ewawa hanle ye ke Korinto asafo le na anyobo hewo. Asafo le mi bi le Ekome ejia mehi fan ameka le ake amekele ba atwa. Shilele eje hwe ekple na ehwe ake asa ameten le poichon. Ni beni ana asa ameten le enami she hohe ni enya ketwijro. Klɛŋklɛŋ le Paulo wie na anyobo ni yo eke Korinto asafo le ten lehe ye emajemo Wolo le mi ni echon no hewoni etutu ehie ewame ni ewi ojemo ke hinti ni gba asafo le na lehe nyanya le iha mele ake emi eshe hewa ejake ekokobo le efe yaka shimon eketwi chakemo ke kpatamo eba enesele eba asafo mbile ni ameje ametwi amfa ameyeto koni akaya ya bo a Kristofo Ahwoi ni yo Yudea le na agbele Paulo fa ebofo ni ejilehe ni ejehe ejake me Enyɔ koye Korinto ni amekehwa mi shi amechichi ake ameji bofo Ekpaa ele ni amemi ngbele Paulo lehe gu ake lele je bofo Ekpaa ajile na Wolo eminjira moye mi mbote mo ye Klɛŋklɛŋ Yitso Klɛŋklɛŋ kuku kata kuku ni Nyɔŋma ke Ekome Paulo ke Korinto asafole no ye Klɛŋklɛŋ Yitso kuku ni Nyɔŋma ke Enyɔ kata Yitso Kpawo kuku ni Nyɔŋma ke Ekpaa no onia ni akaya wa Yudea Kristofo ele no ye Yitso Kpaanyɔ Klɛŋklɛŋ kuku kata Yitso Nɛɛhu kuku ni Nyɔŋma ke Enumɔ Paulo fa hewale ni Enyɔ ake bofo lehe no ye Yitso Nyɔŋma Klɛŋklɛŋ kuku kata Yitso Nyɔŋma ke Etɛ kuku ni Nyɔŋma no eke na muwe ye Yitso Nyɔŋma ke Etɛ kuku ni Nyɔŋma ke Ekome kata Nyɔŋma ke Etɛ no agbene nyaha wo boa Korinto bi a Wolo ni je Enyɔ le tue Klɛŋklɛŋ Yitso ngamo Paulo ni ji Kristo Yesu bofo ye nyumo somo na le ka wanyemi Timoteo le ngma Wolo ne ya ha nyumo asafo ni yo Korinto le ke hechelo ele fe ni yo akaya mu le fe le dromo ke hejole ni je wo che nyumo le ke wonu ncho Yesu Kristo den le ahanye Paulo da nyumo shi ye yeli ke bua mo hewo ajo nyumo wonu ncho Yesu Kristo chele moniji musuncho leche ke mi sheje mo fe nyumo le esheje wo mi ye wo manehu le fe mi koni wo hu wonye wo ke mi sheje mo ni nyumo ke sheje wo de nche wo mi le asheje me ni na manehu le ami ejake ani Kristo amanehu no ile ba wo no ke teki ono le na ka no nke Kristo hiwole wo mi sheje mo hu fa ke teki ono shi keje amanehu no wo na jin ye mi sheje mo ke ira hre mo hiwoni ni keje wo mi asheje ohun jin ye mi sheje mo ni ha anye ke twishito mi anye hie ke na kan amanehu no ni wo na le no hiwoni ni wo hie ni kanye no le gbugba ejake wole ake oni nye na amanehu no ile ekole na kan no nke nye na mi sheje mo le hu eko ejake anye mme wosumo ake woke wo manehu ni wo na ye ejiale atenye ake wona no cho feboni wo onyepo ni wo hie ka wala no tete shimo wodi enche wona fan ake gbele fobu ka wono koni woke wo hie aka fon wodi enche wo he no shimo woke fon nyumo ni te ogbohin ashile no nyumo ni je woke je gbele ni yo gbe tamoneke na mi ne ba je wo ni wo hie ka no ake ebaya no eje wo keji nye fatahe ke kpafa nye ha wo koni mepi adashi ha wo ye dromo keni ni ake ha wo ye mepi afai kpamo le hewo Paulo chake egbefa le hegbejiano to shi wo shan le ne wo he ni le odase ni eyo wo ake hechemo ke twi kron ye nyumo hie wo ke ba wo je ye je na mi titrile ye wo kenye tenshi hilemi ni je helo gbefa ni le na shimon nyumo dromo na ejake wo ma nye ni bi krokome feni ni nye kanyo ni asanyele ni mi hia kanu ake nya le kawrashi hu
tamoboni nye na nye le wo hu fa kefa ake nye hwano jiwo tamoboni nye hu nye jiwo hwano ye nu ncho Yesu Kristo gbile no le ene no mikemi hiefo hewo mitomi yake mabanye ngo chuchule koni nye na dromo shi Enyo noji nime ba chonye ngo ke ya Makedonia ni asa makumi se keje Makedonia mabanye ngo eko koni nye aje mi gbeke ya Yudea bele nime tomi yin na kenle mi yin frefre mi kefe alo mi yin ni mitole gbomodwemo mi keto ni make ke dabi fen shikome shi anokwa foji Nyɔŋma ake wo wie moni wo kenye wiele eje no ni ka ke dabi fen shikome eja ake Nyɔŋma bi Yesu Kristo moni mi ke Silvano ke Timoteo share hisane yenyetenle eje ke dabi fen shikome shimo eji eja ake leji Nyɔŋma shiwe abo ni yo na fen ni no he won wo chon eno wo ko amen ke wo nu mo hie nyanle shi Nyɔŋma je mo ni ha wo kenye fen fi o shi ye Kristo mi ni efo wo mu le no eso wo na ke mumu le ha wa ke ibafo no ye wo twi ame hu shi mi le mi ncho Nyɔŋma ni eba yo da se shi mi kaji eje anokwale ake nye iba mo he wo mi na ko ma bakrinto le di aka nye he mo ke yeli le Nyɔŋma yo eja ake nye da mo shishi ye he mo ke yeli le mi shi mo wo fata nye he ke mi nchuni ke ha nye mi she na mo Yitso Enyɔ shi mi pa mi ye mi denche mi yin ake mi ke nkomo yeli ba nye ngodon eja ake ke mi ha nye ye nkomo le na mo ba sheje mi ake mo no ni mi ha eye nkomo le ni mi manye ne ke ni ne no koni ke mi bale me ni kula sa ake ame ha mi ashe mi hele aka ha mi ye nkomo eja ake mi hi ka nye fe nye no ake nya na ake mi she gi nye fe nye mi she shi mi ja hejra mo pi ke twi yeli baba o mi ke ya fo ni baba o manye je ni nye ra ho nye shi mo ni nye na sun mo baba o ni mi sumo nye mo ni eton ye nye tenle akefale shi ka mo ko eha aye nkomole je mi ni eha mi ye nkomole shi woni afa ni mi na aka ya shonle eha nye fe nye ye nkomo ko ken na kan mole ehi ni mepi ekale fahale iwola agbene nye ke faale mo nye shaja emi koni nkomo yeli tutule aka ha ni janje wi no ewole mi panye fai ni nye manye somole no mi nye hale eja ake ene he wo hu ni mi manye Wolo le koni mi kana no gbe me ni jinye ake nye boto ye no fe no gbe fan lo shi moni nyeke no ko faale mi hu mi ke faale eja ake mi hu no ni mi ke faale ke mi ke no ko efale mi ke fa ye nye hiwo ye Kristo hie koni Satan ni aka hye wono eja ake wole nga chonle shibeni mi batroya ni mi ba hye Kristo sane kpakpale ni agbelegba ha mi ye nu nchole mi le mi na hejole ye mi mumo mi eja ake mi na mi nye mi Tito ye wole mi shame ni mi yi nkete Makedonia kuni yeli ye Kristo mi shishida ha Nyɔŋma moni chon Yesu Kristo no nyo wo hie be fembe ye ekuni yeli le mi le ni e chon wo no e ha ni le ngmaje le jokpo ye he fen hele eja ake Kristo ngmaje ni eke ha Nyɔŋma ji wo ye meni ahera me yiwala le ke meni la jo le fen aten meni la jo le ejigbele ngma ni ke mo ya gbele mi ha me shi me krokro me le eji wala ngba ni ke mo ya wala mi ha me ina mosa ha ne ke ni chumo eja ake wotomo me pi ni ke ni bi krokro me futu Nyɔŋma wie mo le mi le shi mo wo yo le ngmi bani eja Nyɔŋma ngole ye Nyɔŋma hie e Kristo mi Yitso Etɛ pamo hele son loe aso wo bon wo he yije mo eko alo hia wake wo hia yije mo wo jinke ba hanye lo kejo nye den tamoboni ehia me ko mele lo nye den cheji wo Wolo ni anma ye wo twi ame ni me fele ni ameka ni ole ni aje nye fan achon ake nyeji Kristo Wolo ni wo somo ye he je blegi akenma shimon ni mo he kan lo le mumole je ye tetetre ya no shimon ye twi ni ji helo tawo ano
shi Kristo he onwo ke wo hie fon Enumɔ no ne je aka wo sa ye wo nyemona ni wondwen ake no koje wo de nche wo mi shi wo salele Enumɔ mi eje le eha wo chomo me ni sa ake fe Ekpaa mo he le son le je no ni angma shi mo mumono eje ake no ni angma le gbe omo shi mumo le ha mo yi na wala shi ke gbe le son mo ni akpe ye tetetre ano le ye nyam boni Israel bi le nyemo se hi akwe ye hi nyani se fo le hi won pole ani mumo son mo le efe nyam feno eja ake ke fo bu son mo le ye nyan le ani jale son mo le efe nyan keteke no ahu eja aka no nyan le ni fa baba o chon le hi wole no ni yo nyan le benya ye enegbe fan eja ake keno ni ho ke ya le ye nyan le bele no ni hioshi le ye nyan ahu feno agbene akani wo yo ne ke hie no kamo na ehi wole wo fi eka baba o ni wo fe tamomose ni ke he ha no ha ehie ko ni Israel bi le akweno ni ho ke ya le na agbele shimon anga medwemo na eji ake ke ba shimi na gbi na no le na ka he ha no le no ha pa momo le ka ni mo le no ajeko shi ake Kristo mi isefo ye shi ke ba shimi na gbi na no le be fe be ni aka no Mose wolu le he ha no ha ametwi no shi ka ameku amese ke ba nu nchole ngole aje he ha no le shi nu nchole ji mumo le ni he ni nu nchole mumo le yo le je he yeli yo shi wo fe ni wo ke wo hi petekple ko nu nchola anu nyan le tomo akọ ahwehwe mi le wo mi nchake wo mi nchomo na kan suban le no ke mi nje anu nyan mi ke mi ya anu nyan mi tomo bani ejo nu ncho ni ji mumo le ngole Yitso Ejwɛ mumo ngetri yesukpu jiami no ewole akani ake somo na ehawo Enumɔ mobo na le na le woni je wi shi wakwa hegbe jiani ni aketele ni woba wo jenye kutumpo mi ni asan woke ni bi futu Enumɔ wie mo le shimon waka no kwale le wie mo fan ji owo heyi wo chon ogbomo fe gbomo he ni le Enumɔ hie shika ha aha wo Sane papa le hie tetele meni la jo la mi keke aha hie ye ameji mami ni jene me Enumɔ le ehwila meni heye le adwenmo le ye koni Kristo ni ji Enumɔ suban la nu nyan Sane papa la le aka kpe mi ha me eja ake je wode nche wo he wo shio shimon Kristo Yesu ake nu ncho ke wo hu ake nyechujin ye Yesu he wo eja ake Nyɔŋma ni ke ake la ajedumi akpele le no ekpe ye wo tru ami hu koni Nyɔŋma anu nyan he ni le lale akpe ye Yesu Kristo hie shi wo hie ne ke jetri ne Yesu kpuji ami koni hewale ni faketeke no le afe Enumɔ no ni je wo no afifia wo ye hefe shikele wo tru Yesu wo fi oya shikele woni je ko wi awa yi shikele akwako wo atria wo shi shikele wo plene ko dane wo hie Yesu gbelele ye ogbomocho le mi kenye koni Yesu wala le hu ajepo ye ogbomocho le mi eja ake woni wo hie kamone dane atu wa wo gbeleden ye Yesu hewo koni Yesu wala le hu ajepo ye ogbomeche ni bagbo ilami no ewole agbene gbele chuoni ye wo mi shinyele wala chuoni ye nyemi shi akeni wo yo na kan hemo ke eli mumo le no hewole tamobani agma ake mi hemiye hewole mi wie le wo hu wo hio wo yo ni no hewole wo yo eja ake wole ake oni te nu ncho Yesu shinle ete wo ke Yesu shi ni ekewo ke nyefe Adam le Nyɔŋma le ehie eja ake ni hewa fi ofe koni dromo ni fa baba o le achome pi ashidano ateke no aha Enumɔ hie nyanwo wonyo ye hemo ke yelina no ewo ni wochi efa le shimo ke wokpono gbegbomo le fiti okra tetele kele wo min gbomo le chon ehe gbi fe gbi eja ake wo mane hu ni chira ni asan ise eche ne ba ha wona nano anunyan kple ni jira wa hu eja ake wo je me ni ko ni anale shimo ni anale wo ko eja ake ni anale hioshi be fi o keke shi ni anale hioshi ke ya shio na no
Yitso Enumɔ wɔhwɛ wɔn gbɔmɔtɔ he ka wɔn hyia hele eja ka wɔle ake ka akoma wɔ bu ni wɔ yɔmi niji wɔ shikpɔn nɛ no gbɔmɔtɔ le hyia ji wɔ chuko ni yɛ nyumongo hyia ko ni je ni ji akefe ni hion shikaya na no yɛ wen eja ke anokwala minle wɔdɔmɔ ncho etete yɛ wɔ bu na mi ni wɔhwɛ ake wɔtwe ni je nwenle awowo ni ka ake wo ne kele no le ananwo ake meni nye yayai eja ake woni wo yo bu le min le hu ake ni wo hejira wo he wole odomo nchoi eja ake wo sumo ake agie wo he ni shimbo wo sumo ake awo wo ni ahwoi no koni wala le ami no ni gboole shi moni sa wo ha ene no nji nyumo mo hu ni ha wo mumole ake yibaafo no le no iwole wo etwida ni wale ake gbin abo ni wo yo ogbomocho le menne wodo kaje nu nchole ngo eja ake ke mo ka eli na wonyi oye shije ni na mona shi wo etwi ni esa wo he mo ake wodo kaje ogbomocho na emi ni wa hihia ye nu nchole ngo no ewole oti ni wo ka ma wo he eja ake shi a wo yo ojo do mo wo do njo esa ni wo se he eja ake jawo fe wo po efan ye Kristo kojo mo sen le hie koni mo fe mo anani ni efe ye gbomoto mi le Enumɔ wo bobo ni efe le ipapa ajo efonjo Kristo ekpata wo Enumɔ no ewole akani wole nu nchole he ni yo gbe ye le wo yo wo chon gbeme shi wole wo ye fan ye Enumɔ hie ni mi hie kanu ake wo ye fan ye nyeni le mi hu eja ake je wode nche wo heyi wo ji owo ha nye ko shimo wo mi ha nyegbe ni nye ka hwanye fo wo no oni nye na ko nye ka me ni hwa ye gbe me ahin shije ye twi mi le eja ake keseke wo yo jin nyumo he won wo yo ni ka wo ye shishi hu jin nye he wo ni eja ake Kristo sun mo le nyo wo no ni wo kojo ne kan ake ka moko megbo me fe aigbelele bele mele fe egboi ni egbo me fe aigbele koni me ni hie kamole ahie aka kamo mi ha me de ncha me don shimo ame hie akamo ha monigbo ni atele shieko aha mele bele kaja ngmene no ke ya ne wole moko don ye gbeme asusumona ni ka gbeme asusumona wole Kristo ye tetele agbenele wole le na kan don he wole kemoko ye Kristo minle bo no hejile blemani Nɛɛhu na nibi fe chomo he shi nibi na fe Enumɔ moni chon Yesu Kristo no ike wo pata ni eke pata mo son mo ha wole den no jake ni mo chon Kristo no ike jele pata ni ebu ameno tomo ele ha ame ni etu pata mo wie mo le ewo den no ewole waji bafo ye Kristo na je tamaka Enumɔ echon wono ewie echon me wadama Kristo na je wo mi nkpanye fa ake nye ha akpatanye ke Enumɔ ten eja ake moni le shale wo he wole ha echon esha koni wole wo chomo Enumɔ jale ye mi Yitso Ekpaa Enumɔ son lo ani chumo wale ke enyan shi ake ni Enumɔ he fatolo ejiwo ye nu chumo le minle o mi nkpanye fa nye ka ha Enumɔ dromo ni nye ni na eshero le fe yaka eja ake be ni samle mi bo toye ni yira hremo gbino hu mi ye mi bo awoye na be ni sajugba ne na yira hremo gbine ni woto mokomoko pampi ye noko mi kona aka gbe woson mo le heguo shimo no fe no minle woke wo he chon ake Enumɔ son lo ejiwo omi a wo hie baba o woto wo twishin ya mane hunu ka fimoi ka jira mo ami ayowo na wo chumpitio afio wo soisoi wo chuoni nke peshi ka de megbe mo pi wo hioma ni wo bo he chemo he moden ke nile wo mwe wo twishi wo mlihi ya mo kronkron he wale nale wo somo le osato be mi Enumɔ he wale nale wo yu anukwale ni wo jaleta wu ni ye ni nejun ka be ku fe me ko me wo hie nyan
ni Ekome gbe owo he guo Ekome ri owo he fon ni Ekome ri owo he papa ana wake shishuloe kele anukwafo ejiwo watamo mena le kemeni ale krede tamo meni gboyo ni na ohia kamo watamo meni agbla metoi ni kele agbekowo watamo nkomo yeloe shinwo mri shoda watamo hiafwe shiwo fio mepi ni acheme ni watamo meni benoko ni kele we ni mfia nyegbla nye twina nye hawo Korinto bi wokenye Ewie fan wotwimi egle gbewo mi hanye shinye de nchemo nye twia mi njo nyehu nyegbla nye twia mi nyakan no nye kato awonagia nikenye mi wie tamomi bi Kristo jamo ke wonjamo benoko femo nyekeme ni heye le akagbla kontokume akeni amekenye ye gbole ejake mebo jale kemla tomo yo alo me yelila kedun yo ni megbe Ekpaa Kristo kebeli yo alo me nija moni yo ke moni heye yo ni asan me Ekome fe mo yo Nyumo Solomochu ke amagan aten ejake Nyumo heka lo le Solomochu jinye tamoboni Nyumo ke ake mahia memi ni manye ya meten ni macho amenyumo ni amehu ameacho miman no ewole Yehowa ke ni ja meten ni chi anyehe ni nyakata muji nokohe ni mahrenya tu ni macho nyeche ni nyehu nya achomo mibihi ke mibiye Yehowa ofeleke Yitso Kpawo agbene nyemeni asmo akeni wana nekeshi we nehi wole nyaha wochu awo ekeja helo kemomo muti femi ni waha wo hechemo ayemu ye nyumogbe shemomi Paulo mi shehi ake asafo le shehi nyaha wo gbe nyemi wo fe komoko efonko wo ye komoko awi wo ye komoko ami mike ene ni mike bunyefo ejake mike momo ake wosumonye wotwimi boni gbele mi o wala mi o wokenye Ekome mike me efonye no wa ni asa mi hwa mi fonye no baba o mi yobon ke mi nhejemo mi yikatake no ke mi nhye ye wo manehu le femi eja akeshi beni wo ba Makedonia le hu wona gbomojo hejole kra shimo hefe hele amanehu son wona wopono gbele nomoe womi ngbele gbeye shemoe shinyumo oni sheje ome ni ba meheshin le aminle ketito ba le sheje womi sheje ba le keke shimo ni sheje moni nyeke sheje mi le hu ejake egba onye hwe ni nyehwe mi le ke nyehwe mole ke mi he mode ni nyebole ene ha mi na mi she baba o fichuchule ejake ka Wolo ni mi manyele edonyele mi hwa mi he keji mi hwa mi he pole ejake mi na kan Wolo le edonye ke be kuku opo agbene mimi yeshe jedo ni ejonyele hiwoni Shimon akeni dole ha nyehwa nyehele hiwoni ejake edonye boni sanyumo hie kona akajewo ni doko bonye ejake dole ni sanyumo hie le church ichake mokeba chuichake monike mo ya ira hremo ni ahwa heye helemi shi jene mi ndole cho gbele ejake neke dole ni edonye boni sanyumo hie nele nyekwa no modembo no na jemo no minfu no gbeye shemo no hwe no hedo no jale kojomo ni eche ewunyemi no fe no mile nyekanya he chonwo ake nyehiche yeneke Sane nemi no hewole kemi manye tetele je monitonle asahu je moni ato no le hiwo shimo bona fe ni wo himode ni nyebole apu efan ahanye Enyumo hie ene hewole wo mi eshe shi mi she no wona etito mi she le hele ha wo mi she le teke no baba o ejake nyefe ha etu enwemi ejake kemi hwanye mi chonle ye noko mi le ye wo mi hegle shitamobani wo wie ni bi fe anukwale mi wo chonyele na kan nonke wo hwa hu ni wo hwa wo chon titole efe anukwale ni
nye hetwi baba o fechuchule ejake ika onye fe nye to ebole boni nye kegbe shemo ka he popo mo herelele mina mi shake mi ke mi he fonye no ye no fe no mi Yitso Kpaanyɔ Kristofo atoyili shi anya mi me omi hanye le dromo ni nyumo ka dromo Makedonia safoile aka me ya mane hu baba o mi shikele ame mi shele tekino ni ame hia katekate le mimpo ame je mi hin le falekpo ejake mi yo dase ake ame ha boni amanye ni ame ha fe boni amanye tete ya me de ncha ame sumuna ni ame ke tutomo baba o Kpawo fai ni aha ame hu ame na anyobo ni akesumo kronkron bi le mingbe ni je boni wo hin kano le keke shimon ame wa me de nche ame ha nu nchole chuchu ke wo hu ye nyumo sumuna no ha okpati to fai koni bone bon momo sale na kan echu dromo ni chumo na kagbe na hu ye nyete shimo tamobone nyete ke ono ye no fe no mi ye he mo ke yeli ke wiemo ke nile ke modern bo fe ke somo ni jawo mi na yo nyemi le nye kwa koni ne kan dromo na mi hu le nyete ke no mi wie ye no nye na shimo mrakoko me modern bo mi ke ka nye hu nye somo le makwe ake e kron lo ejake nyele wonu ncho Yesu Kristo dromo le ake le ni jini achele echo hiafo ye nye hewo koni nye cho ehia le no nye cho mo ni acheme no ni mi dwen ye Sane na ehine ene hi hanye ejake je fe mo keke shi somo ni aka ba fe le hu nye chuchu nye je shishin afi bebe ne no ewole agbene nye gbe afe mo le na koni boni oya no ni nye suma ka nye fe le na kan no nye ja no ni nye yo le mi nye gbe ana ejake kechu ye hele no le boni moko ha kejo no ni eyo mi le sa nyumbo hie je keje no ni ibemi ejake mi ke ene ni mekome ahe ajo ame ni nyele nye hao shimo koni fe afe pepepe neke bene mi le no ni nye na keteke no le ayaye no ni fimo hiwole mekome nye ahale na jan koni be krokro le no ni amehu amena keteke no le abaye no ni fimo hiwole nye hale na jan koni aye gbo pepepe tamoboni angmale ake moni bo api na le ina ekoyese ni moni bo afio na hule ehwele ko shida hanyumo moni kenye hedo na ewuti to twi mile ejake eyemi ake wokenme hie neba na ekple shiaka ni le de nchele eye hetwi wa hewole ebanye ngoye le jenche esumona shi nyemini wochu wo fata ehene ye yije mo ya safuele femi ye Sane papa le hewo shi je enekeke shi asafuele halale hu ni ekewanye na hie neke mobonale ni chumo ni wosomo ye hene akenu nchole de ncha anunyam ni ekechon hetwi ni woyo ejake omi nkwejogba ni moko akawie wo hefon ye twi jona nike ni wosomo ye hene hewo ejake otini wakema wo hie ejake efefel je ye nu nchole hie keke shimo ye gbeme ahie hu shi wochu wonyemile hu wo fatame monu wo kale pitio e ni bipi ya mi ni wo na aka ebo moden shi agbene ebo moden po fichuchule ye hie na ekefonye no pile hiwo shi titole ni e fatalo ni nikechuo nye ni njile ni wonyemi mele hu asafuele abofwe ke Kristo hie nya njiame no ewole ni ji anye sumo ke hwa ni wo hwa wo fonye no lepo nye chuame ya asafuele ahie Yitso Nɛɛhu ni hamo minjomo shine ko somo ni ake ya somo kronkron bi le hele ehia ake mangmanye noko ejake mile boni nye na hetwi mi hwa mi fonye no mi chon Makedonia bi lake akaya bi esa mehia meto kejenye safi le bebe ni nye modern bole ewo me pi ahedo shi mi chunye mi mele koni woshani wo fonye no le akafe yaka ye ne gbefan ninye sa nyehe boni mikele nika Makedonia bi le ke mi bale ameka bani na nyake nye sa kunyehe ni wo hie
Misumo ake make ake nye hie bagboi ye wo hie ni wo kefonye no na emi. No ewole mi dwen ake ehia ake makpanya mi mela afai ni amecho mi hie ke banyengo ni ameba Sane ke nye jomo ni awoshimomo ne ameto koni efe klalo ake jomo noko shije noko ni ake hie jomo mi shon enyeden. Shi ne mi ko ake moni leto ni ahedun ole eke heleto mo hu akpa imoni dun jomo mi le jomo mi no ekpa ye mo fe mo aha bone ekpa mi momo ye twi mi ni ekaje nkomo yeli lo no nyemi ejake twijro na halo nyumosumo shi nyumo he wala ka ha dromo fe atake no ahanye koni nye he atu anye kra ye no fe no minda ne nye na ni nketeke no ha ni chumo papa fe ni chumo papa tamoboni angmale ake egbe shai ha ohiafo ele ejale hioshi ke ya na no shi monika dumo wiki odun lo ni e ka bolo hu ha yelile ha nye dumo wi ni afa ni ha nye jale yibi ile hu ahwe ni nye chomo ni achemeye no fe no mi nye fem ni hile kra ni nye me hilele aha achonwo no akeshinda aha nyumo eja ake neke yeli ke bo amo na ehi son mole je efe ne mon keke efe no kronkron bi ile efe momi shimo ha ada nyumo shibaba o keteke ono hu eja ake odase papa ni neke son mo na iyole ha amewo nyumo hienya ye ni nye yo Kristo Sane papa ni nye jaji ole no kami hile ni nye ke yo nye bua ame keme fe lehiwo ni ameba sole amehanye ni ameba hwenye ye nyumodromo ni yonye no keteke no lehiwo shishida ha nyumo ye enike ni anye agba lehiwo Yitso Nyɔŋma Paulo minfa ebofo nu chumo lehi shi mi Paulo dienche mi nkpanye fa ye Kristo hejole kekpo fe mo lehiwo mini ake kemi yenye hiele mi fi o mi he humi yenye te shika mi banye ngole mi jo eka mi wo nyele shi mi nkpanye fa ni kemi bale nyaka ha mi ke hiwale ni mito ake mi ke ba yele mi nje eka akpo mi ncho me ni susu ake watamo me ni nyo helo nale iya mi ake gbe me adesan ji wo mo shi wo wuta ye helo na eja ake wota wu nile je helo mi nini shi mo ye nyumo hiele hewale ni ake kumo moji ni yo hewale ni wo kumo dwemo ke he no ni awu ashi onyumbo ni lele ni wo ngo dwemo fe dwengo no ni ebo Kristo tue ni wo sa wo hewoto konike nye to ebo le ye munle wo gla to egbele fe hetue ni kwa ni bi boni nye na mele kamo go hio yo ake Kristo no jilele esusu heko eja ake tamoboni eji Kristo no le na kan no nke wo hu waji Kristo ni eja ake ke shapo masha ketake no ye wo hegbe ninu nchole ehawo ni wo ke hanye na ni amoshi ni je ake o ke butu nyele hiwole mi hi egbo koni mi ka fe ake mokoni wo nye hegbe ye ke wuji eja aka ko ake wo je la mi sanjinchi ni amemi wa mo shi ke legbomo le denje eye biele no le ehewa ni ewie mo hebese na mo na kan gbomo le anale na ake boni wo wie mo yo ye wo jiami ke wo bejenle na kan no nke ke wo ye jenle woni fe mo ni hu yo eja ake waka ake wo bu wo he wo shi me Ekome ni jio amehe yila no alo ake wo ke wo he ato amehe amele ake ni ameka amediencha amehe susu amediencha amehe ni ameka amediencha amehe to amediencha amehe wole ameyo se shin wole wo hwan finini shimo wo hwan ye susu mokpa ni nyumo esusu ehawo ni kelesho nyehu nyengole na eja ake wo pa wo minchon tamoma ni she nyengo eja ake wo kankran wo ke Kristo hisani papa la shenyengo wo hwan finini ye me Ekome ani chumo ahewo shi wo hi aka no ake kanye he mo ka yele le hwerele woni chomo le mimba gble keteke no ye nyete ye wo susu mokpa le na koni wa jaje Sane papa le ye nyese egbenia ni wakasha wofoni ni achumumu ye mokroko no mi le ano
Shimoni shale, nunchale no eshaifon, ejake, je moni jio eheyi, leji monisa, shimo, moni nunchale jio eile. Icho Nyɔŋma ke Ekome, ebala ke Paulo ajiele denje eheyi. Minani kule, nyena nye hami kwa shiafi mofio. Shianu kwale, nyena nye hami, ejake, nyehe aunga ni mi yole, mi yele boni nyungobaye, ejake mi chenye heba mi hanu Ekome, ni mi kobla yofro ni heche ayaha Kristo. Shimi shegbe yake aleno, tamoboni onufun leke, ekutumpo le laka hawale, naka eno afite nyehu nyedwemo, ni nyengme sumo krong ni nyeke sumo Kristo lehe. Ejake, kamoko ba, ne bashe Yesu kroko ni washeko, lo mumo kroko ni nyenako, lo Sane kpakwa kroko ni nyemoko mile, no le nyehere le jugba. Ejake misusu ake, ishwe mi noko ni mike bofo agboela yigbo. Shika mi jigbo moko nile noko ye yue mogbe fan tetele. Ije nakan ye nile egbe fan. Shimo, wo fe ne fan wo hanye ye gbe fe gbenu ye ni mfe mi. Alo, bela ake ni mi ba mi heshi. Koni awonye no, ejake mi jaje nyumo Sane kpakwa la mi chonye yaka, le mi fe esha. Mi chwa safo Ekome ojo, mi he nyomo wo ya mede mi ke somonye. Ni beni mi kenye yo, ni efi mi tetele, mi fe jachu mi ha moko, ejake, ni hiya mile, nye mi me ni je Makedonia bale, ha shemide, ni mi le mi he no kwemo ye no fe no mi, ni masa le mi he no kwemo, koni mi kacho jachu mi hanye. Gbi aboni Krista no kwalele yo mi ne, moko echi mi sha na egbe ye akaya nian. Ne hewo, ake mi sumo nye hewo. Nyuŋmole. Noni mi fiole mafe, koni mi kachi menita o mi hisane le agbe. Ni aname ya me shwane le mi, tamoboni anawo hule. Ejake, neke meneji amale bofwe, ni chule shishule, ni chakyo ame fio Kristo bofwe. Ni enebe na akpe tete, ejake Satan denche chakyo he, echon la bofo. No ewole, ke son lo ehu chakyo ame fio tamo, jale son lo ele, eje noko wuluko. Ame na agbe ba fe tamoboni ame nichumo le yole. Minke kon ake, moko akabu mi kwashia. Shikeje na kaile, bele nyengwa mi ake kwashia kekemo, koni mi hu ma wo hwan fi oko. Noni mi wi ne, mi wi ele tamoboni nunchole ba wi. Shimo tamo kwashia wi ye no mi ma ni mi yo ake mi ye hwan noko le hewo. Ake ni me pi hwan ye helo na hewole. Mi hu ma hwan ko. Ake ni nye de nchele ni le lo eji nye hewole. Nye ke mi nshe to nye tuishi nye ha me ni be yichia. Ejake kemoko mi ye nyenyon, kemoko mi mchanyojo, kemoko mi monye, kemoko mi wehe no ye nyeno, kemoko mi ngula nye hie male. Nye kpela ole. Mi wie ke hegbla ake itamono ni wo fe egbede chon. Shino mi ni moko fio ekan yele. Mi wie tamokwashia. Mi hu mi fio ekan ye mi. Hebrew bi jame. Mi hu ekojimi. Israel bi ni. Mi hu ekojimi. Abraham shwe ni. Mi hu ekojimi. Kristo son lo jame. Mi wie tamo moni yecho nkale. Mi fia me ya tole ni chumo ni tekeno ami. Ye chunwo babao ami. Ye yi ni fachon ami. Ye gbele ami nkpitio. Yuda fo eyi mi shi Enumɔ. Eko fen kole. Hwe Ekome ni afe Kpaanyɔ ma Ejwɛ. Atwa mi Kpaan shi Etɛ. Atwa mi te shi Ekome. Mi kelele shashin shi Etɛ. Mi yeje na mo ke je cheremo ye bu konkon le mi. Mi fangbe pitio ke mi o shrine ye fa hie. Emi o shrine ye ojotwale aden. Emi o shrine ye mi jakubi aden. Emi o shrine ye je magia bi aden. Emi o shrine ye man. Emi o shrine ye ngano. Emi o shrine ye nshohie. Emi o shrine ye nyemmenshi wo dudu ila aten. Mi chuni nketole. Ye kpeshi ami nkpitio. Ye homo ke kuma mi. Ye mahila mi nkpitio. Ye fenke ya anyemo mi. Nibi ni yosa aka. Shino ni ha mi da gbiji asafo ele fen ahesusumo. Na mo gbedio ni mi le mi gbede.
na monane atoton ni mimi ehame ka ehehia ke masha kele masha mafo mi gbede moni ano nyumoni ji wonu ncho Yesu Kristo che moni ajole ke ashe ona no le aka mi male ye Damasco le lumoni o manja arita shishile habulo ebu Damasco bi amanlehi ni amemomi ni ashimi ye kafumi ke chonsanfle ni yo gbogbole mi ke yishi ni mi jofue ye den Yitso nyuma ke Enyɔ ni aje Ekpaa achon Paulo sha he hiamo shi ehi ha mi kele mi ba wie ni nai ke nu nchole kpoje mo ahe mi le gbomo ko ya Kristo mi afi nyuma ke Ejwɛ nele asha ne ke gbomo na ekete enwe ni je tele ashale na egbomo cho minjo mi le ebe gbomo cho minjo mi le nyomole ni mile ne ke gbomo ne ake ashale gbomo cho minjo je ye gbomo cho minjo mi le nyomole shi ake ashale kete paradise ne ya nu wie mo ni anye awie ni gbomo ko behegbe ake echion le no le mi le gbomo ni tamone ke hewo masha shi mi sha mi ha mi denche mi he ake ja ye mi gbede mo elahi eja ake keji mi nta o masha le mi fe nkwashia eja aka nu kwale mawie shi mi ku mi hie mi fono koni mboko akabumi feboni anami alo anu ye mi nale shi bana fe ni mi kawo mi he no tutu ye kpoje mo le adramo ni amedra keteke no le hiwole aha mi mweko ye mi he lo mi ni ji setan bofo koni egbla mi ma ni mi kawo mi he no tutu ene hiwole mi panu nchole fa shi eteson koni ejemi no ni ke mi ake mi dromo le fa ha eja ke mi he walele gbede fe mo mi eyu emu ye no ewole mi sun titrake ma shama fo mi gbede fe mo la no mo koni Kristo he walele abu mi he no ewole ye Kristo he wole mi sho ye gbede fe mo ami ye he na no ni na mo ami ye fi mo ami ye yiwa ami ye jira mo mi eja ke mi fe gbede le no mi na he wale Paulo wie asafole hie mi fe kwashia nyenyenye mi no ni mi fe nakan eja ke kule sake nyemo nyeji omi eja ke keji mi je noko tetepo ehwe mi noko ni mi ke bofo agboela yegbo okadi ni chon bofo ni chumole afe yenyete ye twishi to fe mi ye okadi ke na pe ni ke hewale nu chumoe ami eja ke meni mi nye kpi ose ye fi asafo krokro mele fe ake mi di enchele mi ka anye no nye kene ke tomo ne afami Paulo faihi na eneji shete ni mi sa mi hi ake mabanyengo shimi ka mi he eba fonye no eja ake je nye nile mitawo shimo nye di enche eja ake isa ake bi ti ani nto ame follow shimo follow ni ti ani nto ame bi shi masmo baba o ake mafite ni mi yole yenyehi ni asan ni kemi ashan afole yenye susumai ahewo ani esa ake boni suomo ni mi yoke ha anye le fale nye suomo le no agbo lo nya aka ake eye mi ake mi ka anye no ne shi ake ni nga loji mi hewole mi monye nga mi ani mi chome ni mi chunye ngole ekuno mi yenya mi nlo mi pati to fai ni mi chunleke wonye miko ani tito bayenye aminko ani je na kan momo le no wo kenye je na kan na jama mo hele amino wonye kokobo asan yesusu ake wona son wojo wo chonye na elo nyimo hia wo yoye ye Kristo mi shi so mo me ni na fele ye na ne shimo mo he won wo yo eja ka mi shegbe ya ke ekole ke mi bale mi ba na nyembo ni mi sumo ni nye hu nye na mi bo ni nye sumo be awunga yeli mi lawo pese nkuminya usheku yeli mo he wie mo he fa saka fe mo ni mi sa mi shegbe ya ke mi ba ekunle mi ni mwale aba mi shi yenye hie ni ma ye nkomo ma ha me ni efe eshasa ni amechake ametwi la teme pi ye amemujini ka amendwama mbo kenyenye ntwi bo le hewo Yitso nyuma kete na agbe kokobo ke ngawo
Nyengo ni mi ba na eji no ni ji shiete. Odasefo Enyɔ lo ete adan wie monale. Sane fe sane amashi. Mene fe shasale ke meni ehwele fe. Mi ka me mitomomo ni asa min ka me mato. Be meni mi yenyengo ne ake. Tamobani mi ke beni mi ba nyengo. No ni ji shi Enyɔle. Ke mi ba ekonle. Mi ka me he kenyame. Ejake nyeminta ona akpe okadiko ni nyeka na ake. Kristo yuo ye mimi. Kristo moni gbede ye nyemi. Shimon ehewa ye nyeminle. Ejake asanle gbede momi. Shinyumo hewale nale ehieka. Ni wohu wogbedi oye mi. Shinyumo hewale nale wakele hie akamo ahanye. Nyeka nyede nche he nyekwa ake nye ye hemoke yelile milo. Nyeta nyede nche nyemi nyekwa. Alo nyele ye nyede nche nyehe ake Yesu Kristo ye nyemi. Kenyele na kele. Meni esa kra jinye. Shimi hie kanu ake nyale ake wole woje mene sa. Shimi nkpanyu mofai koni nyeka fe noko fon kokra. Je koni wole wofe tamo meni sahiwon. Shimbo koni nyele nyefe ekpakpa ni wole wofe tamo meni esa. Ejake wonye noko wofe woshi anukwalile. Shimbo kanoko wofele wofe woha anukwalile. Ejake wona mishe ke wofe gbede ni nyele nye yehiwalele. Shino ni efani wokpaaji nye emu yeli. No ewo huni mingma ene beni mi benyengone koni ke mi banyengole mi kenye aka yewa ye hegbe ninu nchole ehami ni mikesa shije ni mikefitele na gbela nyemi asha nye ya emu nye shaja nye hemi nye dwemo afi Ekome nye hiashi ye hejole mi ni suomo ke hejole nu nchole kenya ahishi nyanga nye he ke na ashomo kronkron me kronkron ile fe mi mbinye nuncho Yesu Kristo dromole ke nyumo suomole ke mumo kronkron na nyobole ke nye fe ahishi. Amen. To ebolo Korinto bi Wolo ni ji Enyɔ ina agbene.